nyuma y'uko umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Muhoozi Kyayine rugaba umuhungu wa perezida wa Uganda Kaguta Museveni, uwo bamwita Muhoozi Kyayine rugaba akaba ari umugaba mukuru w'ingabo, yaciye ku rukuta rwa X rwahoze ari Twitter avuga amagambo akomeye arimo atangaza abwira uyu mugabo ukomeye cyane witwa Bobi Wine, dore ko akunze kumwita ka Bobi. Yaranditse uti ngo haya amasaha 48 ugomba kuba wishikirije ubuyobozi bukuru polisi, ukishyikiriza urwego rw'igihugu rwa polisi kugira ngo mubabarire, ndetse n'ubutabikoze gutyo uraza guhigwa ndetse uze gufatwa nk'umugabo uri mu rwanyu butegetsi. Uyu mugabo witwa Bobi Wine, umugabo ukomeje kutavuga rumwe n'igihugu ndetse n'ubutegetsi bwa Uganda. Ese uyu mugabo ni bwoko ki, ni gatiki? Uyu mugabo kuki adasanzwe? Nibiki wamumenyaho? Ese nibiki bidasanzwe? Bobi Wine wamamaye cyane nk'umunyamuzika, umunyafilme ndetse akaza kuba umupolitisi ukomeye ku rwego rwo hejuru. Ese uyu mugabo uri guhirwa bigeze aha ndetse bigatangazwa n'umugaba mukuru w'ingabo Muhoozi Kyayine rugaba, umukuru w'ingabo birumvikana muri rusange mu gihugu cyose. Ese ni gute yahabwa amasaha 48? Uyu mugabo Bobi Wine yakomeje kwamamara ubwo yagiye ahangana ndetse rimwe si kabiri agenda ahangana ku buyobozi ashaka kuba yayobora iki gihugu cya Uganda, bakunze kumwita inshuti y'urubyiruko. Ese amasaha 48 ko igihe kigeze amasaha akaba ari kwihuta cyane, biraza kugenda bite? Mureke turambura igitambaro cy'ukuri kuri inyuma muri Uganda tumenye byinshi kuri Bobi Wine, uyu mugabo ukunze kutavugwa rumwe n'ubutegetsi. Ese Muhoozi Kyayine rugaba nibiki barimo barapikiwe n'uyu Bobi Wine? Ni umuntu uzwi cyane muri Uganda, ni umunyamuziki, umukinnyi w'amafilime, umunyapolitike ndetse n'umuyobozi uhagarariye abatavuga rumwe na leta. Izina rye nyakuri bamwita Robert Kyagulanyi Sentamu. Uyu mugabo yamenyekanye bwa mbere nk'umuhanzi mu myaka y'ibihumbi 2000 aho yakoresheje umuziki uhuriza hamwe uburezi n'imyidagaduro bise entertainment, akora indirimbo zinenga ubukene, akarengane no kutubahiriza uburenganzira bwa muntu. Yakoresheje amazina nka Ghetto President bitewe n'uko abahanzi be n'abafana bamufataga nk'umuvugizi w'abatavugira ijambo. Muri politike Bobi Wine, uyu mugabo amazina ye kuri nkuko nabibabwiye ni Sentamu Robert. Bobi Wine yinjiye muri politike mu mwaka wa 2017 ubwo yatorwaga nk'umudepite wa Kyadondo East mu nteko nshinga amategeko ya Uganda. Ni umuyobozi wa National Unity Platform NUP, ishyaka rikomeye ritavuga rumwe n'ubutegetsi. Yagiye agira uruhare runini mu bikorwa bigamije guhindura imiyoborere muri Uganda, kandi yahanganye cyane n'ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni umaze imyaka myinshi ku butegetsi. Uyu bakamwita umusekuruza w'abaperezida muri iki gihugu. Yabaye umukandida mu matora ya perezida yashyize ndetse no mu matora yo mu mwaka wa 2026 aho bitari bimworoheye muri iki gihugu. Iyi ni manda yagiyeho arimo ahanganye na Perezida Yoweri Museveni, ariko ntibyamworoheye bagana y'abaturage cyane, nubwo yagiye ahura no kubangamirwa, gufungwa no gukubitwa mu bihe bitandukanye mu gihe cyo kwiyamamaza. Ese Bobi Wine uruhare rwe n'uruhe? Se ni ingenzi dore ko afatwa nk'umwe mu bayobozi b'imbaraga y'urubyiruko muri Uganda, akaba ashyira imbere uburenganzira bwa muntu, demokarasi n'ivugurura ry'imiyoborere mu gihugu. Bobi Wine na Muhoozi Kyayine rugaba ese barimo barapfa? Uyu Muhoozi Kyayine rugaba nkwibutsa ko ari umugabo udakunze kuri fana ndetse amarangamutima yakunze kuyagaragaza cyane ku mbuga cyangwa se ku rukuta rwa X rwahoze ari Twitter, arimo avuga amagambo dore ko nakimubabwa mu kanwa. Uyu Bobi Wine na Muhoozi Kyayine rugaba umugaba mukuru w'ingabo za Uganda bamaze igihe bafatanya amakimbirane akomeye cyane ku magambo Muhoozi akunze gushyira kuri X. Kuki Muhoozi yahaye Bobi Wine amasaha 48 ndetse uyu akaba ari umunsi wa kabiri? Mu minsi ishize Muhoozi Kyayine rugaba yashyize ubutumwa kuri X avuga ko yahaye Bobi Wine amasaha 48 amushinja gushaka guteza umutekano muke mu gihugu, kunyuranya n'ingabo, gushishikariza imyigaragambyo n'imvururu mu rubyiruko. Muhoozi yavuze ko Bobi Wine yabategura ibikorwa byo guhungabanya ubutegetsi, bituma amutera ubwoba amubwira ko naramuka atabihagaritse ashobora gufatwa cyangwa agahanwa. Icyateje impaka cyane ibi byateje impaka mu bantu ndetse biteza impaka zikomeye kuko Muhoozi si urwego rw'ubutabera, bityo abenshi bakomeje kuvuga uti nubwo ari umugaba mukuru w'ingabo hari ubutabera, hari aho byakunze gukemurirwa.
ntiyemerewe gutera ubwoba umunyapolitike kuko Bobi Wine nawe afite izina rikomeye muri iki gihugu cya Uganda. Bobi Wine ni umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi NUP ndetse akaba ari umwe mu bapolitisiye bakomeye cyane. Abaturage ndetse bakomeje imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu bavuga ko ibi ari iterabwoba rya politike. Icyo Bobi Wine ndetse yaje kubivugaho nuko yavuze uti, Bobi Wine yasubije mu magambo avuga uti atigeze ategura intambara cyangwa imyigaragambyo, aho arimo avuga uti ibyo Muhoozi Kyayine Rugaba avuga uti ntabwo ari byo. Ko ibyo Muhoozi avuga ari igerageza ryo gucecekesha abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ko Uganda atari igihugu kiyoborwa n'ingabo ahubwo kiyoborwa n'amategeko. Yagize uti mu magambo ye, Uganda si igihugu cya gisirikari, nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo gutera ubwoba abaturage. Impamvu nyamukuru y'aya makimbirane, Bobi Wine ahagarariye impinduka cyane cyane mu rubyiruko. Muhoozi nawe akaba ari umuhungu wa Perezida Museveni, benshi bakamufata nk'ushaka kuzamusimbura cyangwa se ushaka kuzashyira ikirenge mu cya se. Bombi bafite abafana benshi, bityo bahora bahanganye mu magambo. Amatora ari hafi ndetse n'igitutu cya politiki kiriyongera, aho ni igihe amatora aba yegereje. Muhoozi yahaye Bobi Wine amasaha 48 mu rwego rw'uko agomba kumucecekesha, ndetse akaba akunze kumwita ka Bobi ubwo akunze gucisha ubutumwa ku rukuta rwa X. Ibi bikunze gufatwa ndetse n'abantu benshi nk'ikimenyetso cy'uko politiki ya Uganda igifite igitutu ndetse n'igitugu muri icyo gihugu. Ese ibi biraza kugenda bite ubwo Bobi Wine abantu benshi batazi aho aherereye, ndetse amasaha akaba ari kwihuta cyane, ndetse umugore we ndetse n'umuryango aba hafi bose bakaba bafungiwe mu rugo rwabo. Bobi Wine akaba atari kugaragara cyane ndetse no mu gihugu, ariko we yagiye avuga amagambo acisha ku rukuta rwa X avuga yuko aho aratekanye ndetse aho ari amahoro, ko nta kibazo, utabana niba tuza bakunzi be. Ariko uwo bita Muhoozi Kyayine Rugaba nawe akagaruka avuga uti nta handi wakwihisha usibye mu bwiherero. Agakomeza avuga ya magambo yasetsa, dore ko akunze kuvuga amagambo ndetse anakunze gutebya avuga uti nanjye ahari nshobora kuzajya mu bwiherero nkihishayo, ahari Beyonce yazankunda. Ayo ni amagambo akunze gukoresha nyine bya bindi byo gutebya ko nyine avuga amagambo, dore ko atarifana ku mukobwa yakunze. Aho yarimo nyine aserereza uwo bita Robert ku mazina nyakuri, amazina yamamaye cyane popular kari Bobi Wine. Ese biraza kugenda bitaye amasaha 48 kwari gushyika, ndetse akamasaha 48 akaba agiye kugira. Ese Bobi Wine araza kwishikiriza polisi? Ese biraza kugenda bite? Uyu Muhoozi Kyayine Rugaba nawe akunzwe kuvugwa nk'umuntu udakunze gukina, dore ko mu minsi yatambutse yaje kuvuga yuko hari abantu 21 nyuma y'ibi byose ni politiki ndetse no gushaka kuyobora igihugu ndetse n'abaturage bakirimo. Bobi Wine yakomeje gushaka kuba yayobora iki gihugu imyaka myinshi cyane, ndetse abigaragaza ku mbuga nkoranyambaga. Nubwo ari umupolitisiye, nubwo yaje kuba umwe mu bashinze mu bari mu nteko nshinga amategeko, aza kuba nyine umwe mu bashobora kuba bakwifuza kuba nyine bazana impinduka, ndetse hakaba hariho Perezida Kaguta Museveni nawe udashaka kuba yarekura igihugu gutyo gusa. Ubwo nyine Museveni amaze imyaka myinshi cyane, ndetse iyi manda ya 2026 akaba ari imwe muri manda zigiye azaba amazeho igihe kinini ndetse n'imyaka myinshi cyane. Nubwo bitoroshye, abenshi bakavuga utari gukura, ndetse byagiye bitanga icyizere ndetse binagaragaza yuko byanga bikunze ashobora kuzasimburwa n'umuhungu we, uyu Muhoozi Kyayine Rugaba akaba ari umugaba mukuru w'ingabo muri iki gihugu cya Uganda. Ndetse Bobi Wine nawe akaba avuga uti murye njye nanjye ngomba kukiyobora. Anariyo mpamvu rero uyu akaba ari umwe nyine mu bashinzwe kuba nyine ateza imyigaragambyo mu baturage, ndetse ntiyemere n'amatora, ntiyemere amajwi yasohotse, akaba atavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse ntanemere cyangwa se ngo yemeranye n'amajwi aba yasohotse cyangwa se baba babaze. Akavuga yuko nyine yibwe, akavuga yuko bamuriye amajwi, ndetse agakomeza kubishyira ku muryango wa Museveni ndetse n'abamugize ndetse n'abamwungirije ndetse n'ubutegetsi bwe. Avuga yuko nyine ubutegetsi bwa Museveni bukunze kugaragazwa n'igitutu, kutita ndetse no kugabana ndetse no gukomera ku bintu. Ibyo ni amagambo yagiye akomeza kugaragaza uyu Bobi Wine, ndetse Bobi Wine nawe akaba ashyigikiwe n'abatari bake haba muri iki gihugu cya Uganda. Abanya-Uganda benshi, urubyiruko abenshi barimo bavuga bati tugomba kuyoborwa n'umujenzi, tugomba kuyoborwa n'umwe mu bajenzi, dore uyu musaza ari gukura. Uyu Bobi Wine ndetse amazina ye kuri akaba ari Robert, akaba ari umwe nyine
mu bakomeje kuvuga bati nawe agomba kuyobora kino gihugu, agomba kuba yagira ijambo ndetse agaha ijambo abaturage bose muri rusange atagize ababogamiraho. Ese biraza kugenda bita uyu mugaba mukuru w'ingabo Muhoozi Kyayine Rugaba ko yamuhaye amasaha 48 ndetse akaba yageze intambara ikaba igiye kurota ndetse bikaba bigiye gukomera nyuma y'aha ngaha naramuka atishyikirije polisi nk'uko yari yabisabwe, agomba noneho kuba yafatwa nk'inyeshyamba ishaka kurwanya ubutegetsi. Ngayo nguko rero Bobi Wine akaba ashobora gutabwa muri yombi aramutse arebwe nabi cyangwa se hakaba hari izindi ngaruka byamugiraho.